Askiki pantaknitaki kunihamaskaptasa hi chirutokej fútbol toqetakam ya tiawnaka utji. Karim Benzema hupaq Francia tamam mundial anatañataq kut'aspawa. Kunatej Real Madrid tamaq hicha simanaw anatañ wakichawinakar kut'ani. Benzema hupaq aka anatañ wakichawin qaniwa. Ukamasin Francia tamatij hawsaspukaq kut'aspawa. Kunatej Francia taman anatirir piri. Didier Deschamps hupaq haniw yaq anatirir Benzema lant hawskiti. Ukamipan futipaq qillqayata kiskiwa. Andre Onana hupaq kana tamanpiw mundial anatañataq hawsatanja. Ukambiros aka taman anatirir piri. Rigobert Song hupampiw toqt'asitayna. Kunatej Song hupaq kunhamti anatik hupar mayk't'ayp sasawmaytayna. Ukaroj Onana hupaq haniw sataynawa. Ukamasinwa ganatamat mistiwayje. Masuruj Copa del Mundo Qatar pawaranqa patun kapayan yantawin Pusia anatawinaka utjawayi. Nias Hetaman Camerún tamaq kimsa goleros Serbia taman puraptawayi. Camerún tamantikaj Jean Charles Castelletto, Vincent Abubakar, ukat Eric Choupo-Moting hupanaka golenaku chantawiyapje. Serbia tamantikaj Strahinja Pavlovic, Sergej Milinkovic-Savic, ukat Alexander Mitrovic hupanakaraki golenaku chantawiyapje. Aka pachpatamanaj Brasil tamaq ma gol ch'usarwa Suiza tamanatipawayi. Sapa gol Casemiro hupawu chantawayi. Ukamasin aka tamanaj Brasil tamaq soqta puntunisaj octavos de final ukan qhewa. Suiza tamaq kimsa puntuniwa. Ukat Camerún tamam Serbia tamanpej ma puntunipjewa. Achi taman Corea del Sur tamaq kimsa gol payarua gana taman patipjeyasiwayi. Corea del Sur tamantikej Cho Wei-sung hupaw paypach gol chantawayi. Gana tamantikej Mohamed Kudus hupaq pa gol chantawayi. Ukat Mohamed Salis hupaq ma gol zaku chantawayi. Aka pachpatamanaj Portugal tamaq pa gol ch'usarwa Uruguay tamanatipawayi. Paypach gol Bruno Fernández hupaw chantawayi. Ukamasin aka tamanaj Portugal tamaq soqta puntunisaj octavos de final ukan qhewa. Gana tamaq kimsa puntuniwa. Corea del Sur tamam Uruguay tamanpej ma puntunipjewa. Si churutakej aka yantawin Pusia anatawinakaraki utji. Atamanaj anatawinakaj pachpapacharuga pasini. Kunatej tamataypin qhepa anatawijewa. Nias tunkamayan aloraj Países Bajos tamaq Qatar tamanpiw Albeit anatañ uyun anataskani. Ukat Ecuador tamaq Senegal tamanpiw Khalifa International anatañ uyun anataskarakini. B taman qhepa anatawinakaj kimsa haypuru apasini. Nias Irán tamaq Estados Unidos tamanpiw Alto Mama anatañ uyun anataskani. Ukat Gales tamaq Inglaterra tamanpiw Ahmad bin Ali anatañ uyun anataskarakini. Uka kiw hilat kuyakanaka yaqorkama ma hach'aruntawi taqnitaki.